Ovog marta svom domu poklonite novi tepih. Arena Tepisi, velika akcija tepiha po posebnim cijenama. Posjetite nas na platovu Skenderije, Terezije BB ili na tepisisarajevo.ba. Uz pažljivo birane tradicionalne specijalitete sa halal certifikatom, Hotel Hillsom želi pružiti istinske iftarske ugođaje koje ćete pamtiti. Rezervacije putem telefona 033 947 947. Za sve goste je osiguran prostor za molitvu, besplatan parking, a za najmlađe besplatan ulaz u igraonicu Kinderland. Živjeti na svoj način se ne dešava tek tako. To trebate učiniti mogućim. Iskoristite nove pogodnosti stambenih kredita i jednostavno zakoračite u novo poglavlje svog života za snove, planove i vlastite stanove. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.